Armiyada ama Tacik'te uğrun. Rotanın komandiri degen sertifikat algan. Kalıp Kursant olgandagı keyin olçu. Çünkü ayıp karamele de. Salып koyuptu. Nerede ming süret var eken onun içinde. Ming süret değil de özün süret hazır aldı. Okul жүргөндө ming süret. Anam başka okul jayda okup, bu yak boldum. Bunu военный боласың mı? Ол өзүнүн документтерине дагы тагылды. Биздин дайда да карачу эмеспиз, ачсак балалар чогулуптур, немелер ошентип чогулуптур, бүт. Baştan çakaydı. Только şu Kırgız sporda elemanlarına var. Başka hiç kim kavga etmiyor. Hasta tutmuyor. Değil mi? Güzel çok Qaysi училищеде bittila? Соровский деп. Ağaçlı. Birinchi mektepten başlap berdi. Ama o süreti çortom. Batkende işlep жүрүп. Nasıl Anam көп сөйлеп ақты нелер. Урайымыз сүрөтү жок. Урайымыз сүрөтү жок. Эме сүрөтү да жок. Парадный бир. Кызы менен аял. Bu da elemandı tanıydı. Тааныбайт да бар. Elemandı. Мунасын тааныбайт. Koyacak. Мешелден жөнөттүлөр тамага. Бул өзүнчө жашайт. Семьясы бар, өзүнчө жашайт. Бул биринчи мугалими болчу. Мунаны жүрөтсөм biz интернетте көп болбой, көп таранды аланы шуну коюп баарында мени карап. Байке элеман сүрөт. Сен койсуң. Мына. Ana ne oldu? Eleman yaş kaçta? Ну, аскер Азыр лицейде. быйыл уже 9-январда 29-га чыкты. Ну, аскер лицейде. Дайыр Асанов атындагы лицейде окуганына. Мурда 3 жыл окуйт эле го. 2008-2011. 8-нчи класста депутат тапшырган, 3 жыл окуду. 11-жылы аяктаган. O gözün yanında karı yok mu elemandın? Gelin. O? Süretinde eleman gözün yanında bunda yerde karı yok mu? Onun da var okşayıp. Şu gözün içine mi var, içine kalıyor. Okkanlı. Жазма. 0500. План конспектisi, мен sana жазгандары. Эле таң алып калып, синтом окуй берди. Sen 45 yıl oldu ha? 45 yıl oldu ha? 45 yıl oldu ha? 80 bağında 40 yıl oldu. Yanında 5 yıl oldu ha? 5 sene yol batazlık var. Ben sırağın sevim. Siz beni olursa siz birlikte varıp taktırırsınız. Hiç balam köyde Burada Evde granitsa da. Ayda bana patata. Aysa bir kilosu falan olacak. Kızıltızı yaptım. Dağılmış küçük bir çocuğu. Beni çok iyi bile değil de. Өзүнүн тоюнда да бишкек барып кошкондо өтү. Doğru yapıyorsun. Yine oğlum. Boza jardam da var. Qanday jardam olsa jardam beradi. Bugün şu Kırgız eli için былтыркы Баткен калаларында өз өмүрүн арнаган Элеман батырыбыздын атасына келип жолугуп атабыз. Ушул Элеман жөнүндө эр аттуу көркөм даректүү таспа тартылды. Аракеттенди. Акимдер коомчулуктар менен сүйлөшүп чыктык. Баары колдоо издеп атат. Анан ушул Элемандын атасына келип кеңешип ушул фильмди кандай тартсак деп кеңешип келди. Сөздөр экен айтып койсун. Мен ушу былтыркы 2022 жылы сентябрдагы Баткен окуясында батырларча каза болгон ошо Элеман Урайымовдун атасы болгон Кегиев Кустан бул акебиз ушу Элемандын эрдигин даңазалайбыз. Кыргыз элине жаш муундардын патриоттук сезимин көтөрүүгө ушу кино тартабыз деп келип туруп бул кишиге ошо ыраазычылык билдирем. Рахмат ушу кыргыз элине. Элге бир кереги тие турган жаш муундардын кийинки тарбиясына патриот сезим болгонго бир жакшы фильм болсо деп Биз деле жөн турбайбыз аке.
Hiç sarsana olbang, arka berke maşina var, benzin, senzin, nagı baskan beri baskan emelerde jön turbayım, atırlar. Men de şu Kırgız'ın patriot, Kırgız'mın da yaşap geleyim bu yakta. Hiç sarsana olbang, sizge rahmat, şunday demilike kötörgönüzge. Deni solunuz çın bolsun, ömrünüz uzun bolsun, oyloğun oy maksatlarınızga jete bersin.